Orire buhoro iwe uri ha porogaramu reba hindukiro washyireho izuba nkererungi izuba rya sande kandi porogaramu y'iginebereho izuba rya sande shayina z'ekiro egaruka muri wa kabiri ushaha mukaga gwihangwe bwene sabite yahwire twatugira umwanya wo kwetoro wa Kanyonyi omuri Kitagata omuri Kizoba kandi district ya Bushenyi omukaya Reverend Canon Jolly Buremu no mukazuwe tukashemerwa munonga nabo ahambuzi yewa Reverend yatwire konka bubire turahendire mwene rizoba tugarukanisha iceka cya kabiri nakwakira ndi Petro Mujoni. So hati tuvengire kuruzayo hati mwere kandi ubu shaga y'umuntu hati bishop ryanda Maria Sande bishop hati kandi shanga na bishop na principal bamuhindurira batire mu chef frame twacumye na umukono nangore kamagara nkacumye na umukono kandi kandi nabo abitenshome nabo bari mu office bari kimwe katunga umugisha natunga friends na shangi muri myaka y'uko ngira nti bishop bamuranti ngaho ukuzahari kwanje makwankaye naje no kwikorera akashafara lukusigo family yanjye mwena andeta kabo hindu yabiri divinity college akaje college ibali se cyogera mwena andeta mpogo principal umwako gwa kinana na gumu ntandikira kabo hata hari cyo interview yusaba dikoni akaje college hata nkoraho gwa kinana na gumwe cyane nko batangiye university mukono kuremesa degrees bashanga batwire Reverend Alex Kagume now is now doctor kansheme now hati bashanga batwire Kagume batwire Rubonda is now working in president's office hati when bishop bamwe bati ni wazendo zo kushoma abo kabagenzi mu Augusta nyonje nzayo mu October ngenda ba joining imyaka y'eshatu kurga cyanana n'ebiri n'eshatu nena n'etano tukakwata hemizi nkamukaga hati ndimara mukono ndikushoma konkana fortunately ngenda ndwire nkaba nyine nanka appendix yekene sasa kana late doctor bachaya jangu agent wari shakanshemeze nwana kuri wari yabshinye kunkanti nukushemeza mani yibuzabuza le kuntuka mukono ati sasa cyane kandi shanga yo abeja baye batungira operation mengo umwe bakamushemeza maraka ndijo bamushemeza ukutu mwibaje ngo nubuze yimba kushemeza professor Kamya nango kakakurire mbara kane muri nyangwe mwende tukari kuba bashemize mukarigina nyambashemeza ni rigaye ati ngenda mbishini nohori cyo kunyemerera umucyara karya nabana hati ndeba mugenzi wanje hati Canon Fred Komunda brother wa former mayor not kamulisha bati Katunda yeled Katunda ashanga turi mu class yemwe nango atine mukazi aje ati nyoni nje kujyana nkurwazi mbeni yowe kusubona nanga story nindi ngomba tugenda mwe nkashika yo October hati baza kunshemeza 2015 bya November no muka 10 bikimunonga kandi yanzo indwara rumyango banshemeza mara musabiti nakumunda wanje ugu hati muna ko motoka zikaze roho kunkuru gutoruru bajya ngo za basi urukino zo kujya ruta tako mwe hati utunga umuntu ayi wakwasa kuburi nshanga nyine bishop Katone nogo akari provincial youth worker ari umwahure kokata kabiri bishop provincial youth worker kandi ashanga acting chaplain Makerere kandi ubu nankeji mengo hakata mu mizo mu rwaro kena kamuti kukava kusogo nimaguma natayira mizo natubetera natikaho naje nashugara mushukuru wanje bishop yona Katone mbwe ngumana kumunda wanje uko kuba kundi heza mbwe tujya hati agamara agacanco mu rwaro mbwe hatija antwara tsara munzowe akana aramengo aho mpo mari yesabiti urukindo rwajya ruki to be able kubasa kugenda agenda urwa ni basi kugenda kaso kana ndakuza aho yakika ntwabe wahumuka atecenje kasha tukumanya hato kunagira umwirwaro
icumu cyashanga bahumura abana bata bahumura mbwe hati natuma bahumwire nagambira umukera kankanga kumugambira ngo atamanye ngo bakunshemeza nanibiza kumuganza natuma bahumura hati nyoba kanshemeza nganja kwijizo bananka mbwe hati nanyi nije kumura icumu rike cyo mwaka 1982 ari tunije nahumura kako nashyirwe ntuha because tino kunda agende mucyasha shanga tiro ubyo atangise ka pick up kumshaba kama mweta asa bikondo kuri veterinary tuzumka mu pick up kutuka kizoba hayisho ayimo aracha pakishomero kamatoka kafa mbere mbishika katukora iki njyantu muntu ngiye kibango bantu ngiye kibango njani kuruka mucyara yikora kagugu yatuzumka tukita mara mucumuro cyone kungongo mandi mu kitanda ni bandebera cyane andebera kukumura kukumurwa kubikandi bikagenda nyo okay mbwenu ijo heza ari mukono mpeza kandi nazo cyenda n'ibiri cyane n'ibiri cyane n'eshatu cyane n'atanu cyane mukaga twate imyezi miki atuteza kari kuteza hati abantu macogera ku bantu macogera ubukuri kayafukire yagira icyogera igihe abiri kabuhe Adventist school mbini bampa nibo bampa bukuru na watu bampa wa director studies cyogera okay nishanka principal nani abo kuba kariho senior 5 na 6 then Advent abakushomu buruzi nabakushomu bwaburi muri iki section yaba umugenzi kanon katone bene wabari principal hati iki section yakushomu buruzi no bwaburi mwemba ninyi nagitegeka ninyi tukugikorera timetable ninyi kure uko bashomesa ninyi abo muri ninyi integeka kandi kitamana mu lesson kanso abo kubandi ni ka principal to report kwatkene naka ninyi na communicating na mkono abo bizamu na kina ki muri kumba ndiyo tukatelonga story short hati bantuma mbwele nyanji nkada lesson secretary ngo bataka ntume bwele nkada lesson secretary mbinyi byanje byentaro bikaguma biri byentaro hati bishop Munoba ampe batangu twali na Mirembe wa provincial secretary education secretary nabo bakufa kolejejo bakambe nangwe kure ergo yaberi eberi no koleji mwengi twara nango provincial education secretary kali Mutebi who is now bishop Mutebi ngaka humuru waka reverend Mutebi njye muhereza kumeza kumuhereza umukashishi ndikuza apaka ngungaruke umbarra bagikwasire masaka bagikwasire tuna hukura hati cyukora kibona ngumanye impoliza byangu rudarwanga rwumizamo so cyukora ngarika mukono bisho magambo nwewe reverend magambo acting principal mara agire kushoma buraya ruzi nawo bisho mara agire kushoma buraya kare ngumana bisho magambo kare mwana wanje munonga ndana wo gayashwiri yakayashwiri kare Mario ukwe Mario kwa kujya ku September mari September yona ikeneza kwa mari October December atinda nabiji nabo mbubuka ko icyo mucyaba staff bona bakamba amanye kandi nabiji abo muri abinasi bakamba amanye hati kuma rero bishop magambo angire imbabazi gushati yo yaherere bampumurumu ndikusibanza muri bire shoma ibintu byantama bone nabari president shako hati bishop magambo bashara na staff bakamba amanye ba bishop Kenya kubajya staff bamuhima bayaba abinabinsigira nkabatita banje bampumurumu umfamu uwa farm manager na nkamushomisa kabari nango hati tuyagumana muri van tuyagumana nuwe headmaster wa Butobere high school hati hati akabagira umuko wabo rukungiri akwatirwa yo rutaro agumayo hati wari manager bakora igikuri bakabine wa farm binente bine koko bine mpuno bine iki birutoki mbwe hati bare kandi bene umuntu uko bakitingi so bagumpa umurumu bashita mu munanka bagumpa tinda gushabire bagumpa mbwe bajya ngo acting manager ngicakahiri akaje umusigaza bwamwita David izina ryanya babumukega akaba nashoma makerere arikoraho internship akushoma gurkarike tekinikali wakana bimanye mbwe nyinaza kuba boss hata utekinikali abonwe managira ki nampabora akaho nabandi abakurise mpunwa wowe nkoko byejora mbwe nyunkandi overall bampumusha ubwo gukora ku manubiro urukundo kashi nagujya tukurantika mu September waguheza mbwe bagumpa nkampo September neza kuwa ukora September ukora October
nkora November December neta mid room turugayo azan tuzakurugayo tutakarigireyo ati tutakarigireyo turugayo kuko kurugayo kwangi ati rutaruka rundigero misho hati abashomesa na professional bajangwa beji tubatware batahe barabe abakuza nkore abakuza toro western region nyoni giona kwa mutukura bakwasira mwakageze kere sefu hati mwene bajangwa hati kati bapanise nyoni PDR baje bapanise nyoni batwatika nankani batujambo turonde nanka visas visa nanka passports na lip popper kandi passport already uri umwihanga ndiyo kashi nyonyi no gendo utamanye urutaro tukuza passport no je kashi harana kashi nanka kene kore ma kampala nanka kataka gikwase Museveni nakataka gikwase akakwasire Mbarara na Masaka hati nanka karutwa kana ategeka kuriya Museveni ategeka kuno washkwata hati mwene kuno kuza kutukambye nangu tutunge nanka ni air ticket batenyonye etutwari kiga but air ticket tuze Kigali bakoraga n'abakigeze baje batuvuge tukati yabona tukambukumyana naba nyoni kali niye ko babiri tukajana Ethiopian Airline kasha katari mu bandi mani tukajana tukati yabona tukambukumyana tukabona tukigana nabanga hi atutemba oba saninga peace talk December 2018 ngo twatembe nyonyi kutwa bintu ntuzan TV acha ikenyonyi abashubi abanaka basekare bajya gutsuke ngo basayinije tupisuka ngo basayinije nako tarukubona so you just go bakuma tuzi mu Rwanda of course tuzakunu bubaye Museveni wa cya pistoka kata kirimo kazi peace jokes according to what they say tugenda tutembe nyonyi tuzaka Kigali aba office ya kigeze y'ubureyozi bakabine muto ko batuvuga batutakabari turaramu turakabari nikereza tumureho ntugaruka Kuruka mukahumuro turi ya program reba hindukire kandi watu gitaheda chikeji omugenyi witu no mwahure ebyara biremo nebinje byarebire ashomire yargomba vuruzi yabo mwahure ya tunga certificate diploma na degree so n'umuntu umunyabitabo umuntu arukunde bitabo kana ine mbozi nungi katugunze mnaho kubwa sesire nyo nabe ninje nabo kujya kunuya tupangisa muto katwagipangisa mtwaro mwenda yubona ko biketangwi kandi bukatazine ngwene nabunu jo kureba ko hanga ko zemirimo kuija abuko watahamwe atari ngari mwenda ko takuza mutabunike ikirimo abamini aba Museveni bakaba ryarutindonana nakuleto kunu nkaka ananka nka wajuru taka tari aho cicwe kecho kono wasa kugenda kuko kutahumutana ko takutahamu hatuja na moto katijatuzo mu office ya mitungura tumshashura moto kajuje sente tumukamshanga mugo ashoze nho yari ugo mwen hatumshija nande mtore mwende tujini nibureje kunanka ninyene bagambira kandi yonkanta akana amanya kanshomesa kangita agira tumwe ruhangana akora ibintu atari umuntu yaza kumpe mtwari kumbe kaje kwitata mungaro aya muntu rugumwe esenta zuwa taxi agenda kandi kimotoka nk'iki cya 10 ampono makuntu twatiri umuteji wa Museveni ngo ataka motoka mpikarwantu kumpika runtu cyakayinisha umunwana wanje akine motoka ya kubandebe excited ngo how did you come ngo terwa akandita free bucyajampsia njanza utari kurwa hwire wow mwene icyo experience natungire ndicyogera nagarika mukono ubuntu rwede bishopetungura ugaraka cyogera ko ntangarika mu cyogera nikora kuri kakenana na mushanju amherwa kenana mugaga Bishop Mpogwa ndase ni secretary. Tandika cyane na mushanju kokora na imyaka 8 reko ryo tinura gihenze. Ndase ni secretary. Atizaho ndase ni secretary umwandika magweranya. Umwandi cyubure ninya nabirika ga assistant bishop ngari muntu wambaye. Mwene mu administration ko yaba atariho nyumba ni journalist kubuteje bo nubu yaba bariho. Nyine ni journalist wa administration yona reporting at the bishop. So gwanyuma y'imyaka 8 hawo hachi. Mwene imyaka 8 nitaka hwire ndakugambira ibintu kabiri byabiri 1 kikampwera
okusomesa abana banje mu junior weranje junior kwa uri mko ukashoma kuba areba kamani machi mbeni pirwa shange je boarding school well staffed up to date mbeni hati kandi bakumumbaza yo barde scholars kandi anyikiro mbaza gukora prep kandi yarishozi mbeni cyo nicyo kimwe kinkusimira ruhanga kandi kinkusimira mu doba cyabiri cya kabiri ngatunga umuce gukuza heru imirundi 3 imirundi 2 ukinana ndayisense kutari ndi muntu w'amani nangwa n'ibintu bishatu ntakagira akuza heru nkabanyishita ma provincial assembly parliament yitu ya Church of Uganda tutamara aba professional ba member of parliament ndi muntu w'amani okay neshitama niba hunka once in 2 years I think even now kandi ngalika diocese and recommending amba nkandi ha provincial board of education yabene journals web kwatina ubu tukashikiri kuza heru muri bune ndi nankicho kandi chairman wa house of clergy ngwenda itu church turimo abantu bicho kabisha twari house of bishops house of laity house of clergy ngwenda hatinyo abahuri bona aba western kuri impango bakantora na abachairman wo kumanya kanketa wiri bune amazindi ndwele nyanje house of clergy ne kubirya yabahuri bahuri ngwenda ni chairman kubeta kwatikenda naka then house of laity number bakamba twa n'umuntu baba bahawe abona baho abatari bahuri abatari ba bishop abakristayo nkiwe nani mwene abo kabe twa n'umuntu mukuru naka na wagwari head na una reporting at the bishop na council na kandi house of bishops ubone bakori yo muri very house so mwene natunga mu cyogo cyakanje natunga cyo cyakasha tukubanza nashomesa abana bane nyanje umushomero rundi nazo provincial assembly na abachiyama naza akakiko ka provincial board of education kandi nagarikana naza heru naza bungereza kaza bungereza mu mwaka gwa 89 na mariyo imyeze 2 n'icyoka ndikutaya yira umucyoke bakwita Bristol ninka eastern bungereza na mariyo imyeze jo hati ikeri pastoral visit kugira ngo nyamanyize nkanta yarabarisa zo bishop ba license ko ziki mwe kureba imikorere yabo nanyi kundije kureba uko nakwasa kugiranta kandi aho namarinyezi n'icweka kandi kuna umwaka gwa cyane ngo icyo kirana munani nyimahukaza ho Germany na Damari kwisi ubu twatubwe partnership ya Western Korea West Germany partnership na icyo cyane gikorwa bitahwa niwe bat connecting leta bitahwa niyo muhoraho gazetu amari ukwezi kandi hati kumba nabaho bantu masheruka namari yunke kibiro bicentumwe bari hakuza kuza buraya wenza kanta barinda kushoma anglicanism ukubu mu anglicanism cyaki kuko kina kweberwa cyane cyo bakamba kishomero bwiro burkwengana abakati tukamariye sabitishatu tukanta bari headquarters zenanga kuko kosekeria nerunana abantu all over the Anglican community ngweno I see konka abakaba bari abahure n'ubundi abatari bahure konka abakristayo abamani Anglican so obwanyuma yo myezi 3 garuka ya weeks 3 garuka wirisha garuka nakuri amari imyezi ibindi ngaruka jamana yitwa mari imya ukwezi nakungaruka konka ubu ntakagera diocese ntumba mugisha gukuba kuza board of governors n'ikintu kikuru kuba chairman wa board of governors yishimiro diocese bariha hinda secondary school ukaba chairman kwa mwanya nyine Mr. Katievo no rwambaraka humura na hataro nije naza Nyavali secondary school ejo ukaba chairman kwa imyaka ndiyonza kandi vice ndi muntu w'amani na keji kizoba hampa nkamara mwanya ndi vice chairman wa board of governors so ngwenu ati imyaka kwehwa amiri kuika bishop ampu wa Kidikoni Ando wa Kidikoni wankahe nza masheruka wonko yegombora yona bataka cyure cyiremo nza yumba so masheruko mara yo bwire kwengana cyuri ya Kidikoni mkaza yo mkasimbara ikuna mukaga 95 kurwa gore nyangi nango natungire bari kundora bunze gusoma Anglicanism
ati nija na marego cyana na mushanju cyana munana cyana na mwenda cyana na mushanju mbwenu rafure cyana na mushanju brother cyana na mushanju mbwenu rafure myaka kinga nkeshatu okay bali manija naragaye kumba ndiyo kandi bishop magambo yagireho bamuno bayahumwire ejanye ndabishigureta bushini umba so ni wahumurire gureta bushini ukangaza yo kinana na mushanju naragaye 2023 amarwe 2023 kakabona umwanya muringo so na 2023 wahumura 2023 nani wabona humwire ni no ganti hati bishop magambo yantwara ananka diocese gukora nka kamishari agatuka ngasigize umwaka mukumwe tizo burya habo n'umwe ubwenje bikomeza no kwera bishop kinga bishop yataruka ukajya tuzukora ro gumo ko ibiro bishatu musabi okay mwene hati kuruhwa mpumura njenda ukurge 2025 nkandia wakumba ndiaho batahuka toni ajampa part time na uko na upate okay icyo kubanza ampo wa board of governors chairman wa board of governors ya Mwengura secondary school na ngugwe takagire mu government kunkati mu tutu yaho ataho uyu ayita Museveni hariya gweranyagi bagira ko bagamba baragira bagitorana nabungu mu chairman wa board alright kusiyo bunako bwashire imyaka kuyagwira nagira kandi ubu ko nabakiri bishop ateka project yanageta nanka mungonya ampopa coordinating akali secondary school akali primary school na secondary school ya church kandi hamwena na primary school na nomurko okay agira ngundu coordinating ati nayinka kora na uko kumura mwanya neja nahumura kumba diaho antuma kulete cyapa kwa mungoni akabahita kiri imyaka nkaya 82 yaba ekazi 50 mbweni hati kwaza koraho project ana n'umujungu umwe amujya tukwasa kora hantu aho itakeyo tini mu cyapa hati katona ntuma ngezo processing cyapa kireta je mukwasa na ibintu binakozera mu nako we bari mnonga hati mirimo yone y'uwakoze rejo position seso zona ukagoba muci ukiyira muci ngo muntu nkagoba ibintu bingi hati kinago bire icyo kubanza nkatunga my dream kandi nyina mu mwahuri nambo that was an achievement ukora ikintu cyo kukunda that's okay kandi tinaba mwahuri kunka nureba kuri abiri umburisi nkaba mwahuri nkazo mparisha imyaka 8 nkayija nkashoma nkaza kushomesa umukolegi ari nashomese kabari nkashomesa umwari w'igi bandi akahinduka bishop bagamuda kari mu class yanjye nikereza tu nyenzira amagobaga nko muntu bitari ebyo kugira ngo ukashomesa nko muntu yaba bishop ahabo kuba ti wowe nko wamushomise it's okay bakaba binji konka nyenzire tureba hari yo nko muntu okay korra muci okay hera muci umanya humpa ukugorremu icyo nkabashomesa it's great kushomesa abantu bakarigamo umugasho it's okay identify hwecho tunachanga konka nyenzire ngo concentrating hariwe iwe nka reverend iwe kushomesa abana icyo ningira ngo tukuchakalisa najyante na achievement actually tine nekina hakansa na nebyo kushomesa umuntu akaba wamana cyo tanachakansa okwihaho nanyeze ngo concentrating jabi yawe kashi mayibo nabana banje nkabashomesa abawe tinchine mbuzo ikindi so ibindi okay correction abana bumwana nakuri mirimo yi ikindi nkukuna nagambire okushwera umukazi ukazara abana nacyo ni achievement akagigira kwa kandi musigazi nashwera nazara abana bacu bagira ki ecya kandi nkaba ndi nkashwera umukajuka ki tubona ashwera nkashwera inyuma hariya akiri cyane n'ibiri umukwa mushanzu kandi nitaka nagura itaka nabiri ntataka
shungura kali nakataka kakimunonga shungura mureba gafumwa gwatana munana kaji muru munonga tatekonga kaji mugega uko kakora namani ya yinga umwana kene sente mbwena yampaka banje kakaki hati nayiguri kibanje aha hinde aha nakwanje nyinita kirindi kuyena mwene ntiza nyinuziri nyine irinda mpaho ugumwana gukureba n'ugwanje mbwena kandi so hatiwe twarebe bo abase kwekora ikingwana ngomanye ikintu kiri ku nshemeza kurangu ma achievement icyo kubanza no kutunga umwegese nkanyetenga ngo nshome nikule kushoma munonga nati ninshoma kandi nikashoma natunga degree mbini kinyihurira kurangu nuba kureta abagurusi nuba kureta abasigazi nuba kureta professor niza muri intuganira nuba manya ngo nshome n'amasomo kandi ikindi no kureba ngo umuruhanga yahangire nanye cyangwa cyaruhangana nyine n'umugasho n'amasomo n'abantu nyinizina icyo kizina no n'ikintu cyo takugura nambwe kurero ngo umwana muhaba mwabuza ngo mukemere mwere mutuza kandi n'ubure mwamujya muta kandi so hatiwe ikindi kintu achievement yinagize hati no kureba ngo ntagenda hatire njara agira abantu bapfa abantu bashaka abantu bagira iki icyo mucamburungi reka yituke tabura byukuri wala muri twagenje abantu mbabahwira so nani kakora cyo kikubasika kureka all the time twatini food enough kurya kandi twarisa n'abantu banyina abantu abinyine rwara wanje n'umucyare wanje twira abantu abandi muri kurangu nyine ibyo kurya ibyo basa kurya umuhaka gwona kandi nayibukisha buri umujyi wanje nibukagenda okay hat reverend ebitwa bireba ebo wabase kwekora okataho steady oba income oba whatever kugira ngo tokuja cyakubura hari abantu abagomera hari abantu abari ha program nibenda kwegeraho umuntu akatebekana sato kumura kwe umuntu akabikira atanyensya so bakakwegeraho bata bo babiki mu muringo ki yuko bikota icyo kibabuza n'ikibuzo kikuru munonga abo kwa ndi umwa bahuri abo kusherero kabona kandi ukagiye wabashanga bakete bari bengi konka mbona niyo mucugo naje kuko nagambe ko nakakwana bisho bamuna bakari umuntu kunde tunguka baturi kandi tuni kibina cya province cyabiki mbaketa planning and development kikakiri hana kada isisi amena province bakaba tushomesa okurabeho kandi no kuwaza umukanisa kujibisaho kutari kutegereza katembere yuwe kuko yebisaho nanukora ngo wabise ekanisa mwatandika project kwasa kuzitahiza so mbone ibyo kanisa mbirikire nabo bakumbuza njya kugambira ibyo nakoze imirimo y'inakoze ikirho nati bonga mwenye byanje binakoze reka kuko basa kuba kuko hatumwashanga kunarebere ngo umukanisa atari pension tari za NSF ngizo wanyu hati nakora ibintu bibiri ngabishatu icyo kubanza kuna heze kuna uri nshomesa abana ndango kushari bashimye kuba beine aho kurara jeju nagembe kati buriya tukati turishe kimwe cyo kurara muna kandi kaki kunkatu abishi bakabiri ishe cyabo burubiri cyabo nabwo hati yuni n'umucyara tuyimuciye kimwe ndiyo buri yempute na mwenda murari hati echo nta cyaki nje guritaka ukombe kenjweji kandi ikindi kiki kugira ngo ube hota aho kugira ngo utariho pension no mesho kandi saba kageza nko kuba kubasana hati yahukunka nayo erinketarho compared with the situation yiturumu se yiturumu wara ngo sento bakweza abantu mu pension nazo nizibazi rinketarho hati nakora ibintu bivyo najyamba hati ndebe ngo nirimwe no tariho ikibutungi cy'ikirende icyo njyano kimanye nati nyine nyingi kunga tari cy'ubutungi cy'ikirende najyantishe kugirente ubwo yabiyemo hati nakora cyo nikubasika nagirente nangwize kubanza nkazikura kashari yo kuwani kunga story ndi ngo tukuja kuzayo nazi leta nazitaze nyankore natanga kuzihindura mwaka ngo gwankagana ngacyanana za cyanana okumbwemo hati natanga kuzihindura kumba ndibwara nyangi ntungu umuntu anguzenti ngwino munywani wanje ati nakuguzenti njye nguzenti yo kuzara yakurusa ginguza mugenzi wanje kire bambe habyara kandi munywani yakire yafa
kamari cy'umwamwe cy'umuntu mbona ukuntu nagente zinyakwe nazihindura zaba za kurusi ati zinyine tizake za kurusi mato inenjongo inenjongo kandi nite nyingi kamwe zikatuba amakaga kazirya kunkamwe hati ente niye kumbisa hako ni nyufite namwe mu jabura ku bistu abatekera cyayi amateto ataga kumwa kurinda bakacetwa batekera katugumizemo nane byawe ibyaje ibyesuza nyinamati basa kunyamati nubandi ni nguzo habo mu maboko bambende utiti mu cyaro mu kuba nyende temo ibiri kandi utuntu tijemura wahandi tungaka senti kandi ikindi mbona kugira ngo ubwini ikintu rati nguzaho enti tubaho tubaho kandi ikindi muri twabe twegesaba abekanisa ngo bakore mu makanisa development nanye naje ati nabyari imiti cyane na mwenda nabyari kibera muri imiti yanjye ko binogire ngagitemeka kunga hari wagira twayimerana hari yo kureba nabyari kibera cyane na mwenda imiti yakora namba hatari ikineho ukubasa ku imiti nkesha tukashara ukashaka rero keji hati muri n'ikibera cyampwera kunagira kuja kwikaha tukubana kabanye n'ibyo kujya kwa kanye nitaka n'umucyara katakira kugenda kariya hatecho nakireba mwahure ekinkwenzire ekinaba ninyenda ngo uyambe habantu abarukureba ningashoba hwereho umuntu akabikira atanyensiya akakora ki akarya hozinga habika hozinga hi akasevinga muringo mwene cyo wareba nkoso butente bututwe tutungumukasi n'ubunani ndi ofisa hatunote kwa kwesasa kurangu wabika cyangwa wariye kiki kati gere wana utunga kindi mutwaro gumwe cyakubanje basikoriya honke 13 kandi kashanjo dirota uzibika bukuba cyabenta gukora ntunga takushomesa abana umwana nje muri high school ndabona gashobora muri high school nawe bwabitangwi no kureba ngo luxury zone zindi wagirota wagure ubose ntukuci wagure kikwetegwe cyo kumunyu sabuni ka parafino mbere ko butwacumbe bwati nyine sora ukura mutuwagira kitwaza wajware mparemwe nekotemwe ku bwaka Christmas wagura kiri ibiri abandi bambagura 10 ati luxury wo wazireka wakora ibintu biri on necessary wabasa kubikubusento wagiye twabukoramo ariko muri kampera gurita kandi onywane ati gere ko nabiyamba ni gurita kanagire kizo nashashuraho uruzi kiyombora nzi wawe ompese ntenje shashura onywane kandi ubu mwesigo so okukekereza mbweno ukora mtu esente kuri wazitunga nankena nyinyi nuza koze nyima aho kwata kubina zote nizo abukuba konko ijoshemererwa ryaro mbintu byawe bora turo magara go kekereza buri zoba yuko ko ijoshemererwa ryaro kashito kuja kushemererwa bwanyuma shikoko otajitunje kashike ni cyawe mbe kanku gambe nyo hatu ubu kushemererwa namwe hatu umwana tajere nashemererwa kimwe cya kabiri nyine bikuru banje barabanye bina bana nabatabana banje hatu umuntu umuningira ngo mwagarinda ndagira nti ndamarangi ati namukubanye tondetera bikuru banje byabasiba muri basibaha tugure nyama tugure biguya tujye tushemererwa kandi hati ikindi kinkona ngo umanye ngo abo kuba icyo shemere kubikira kugira ngo nyensi yawe benungi hati ahitwahika akakubaho ko ni rwemari warwara no rwemari bakubona abana abakabana bo bine byawo wayenda kuzumbashaho wayenda kugira nk'ikintu kirikwetengo kati yabakiya wahendeka yawo bakimwe n'ikikubaho cyone kati yayandi enkente nkeza hari kurwara zike n'umushaho ngenda shoza nk'imtoro nkama 20 tari no mwarije kukora it is you ushimira kubano yereba ngo ukuboko niwe mwini bibyo kubaho nibishane inkiriza ati uruhanga ryakubuze byawo nanya ryambuze yo mbona kuranga ukuboko kwawe niwe urije kwindura je nariki nikereza tumureho ntugaruka so turi kugira ntwendera kuhendera
ni ndebo ine ebitabo misho gawe so tinkwenda kudenayinga chance yo kutuhereza cyahandikirwe no mushororo kigumwe ogwo kunda munonga ogwaza kutugambira mbere nishimira kengi tinga ujyanye ne umwenda kwankeshatu briefly shato bwireho nano jantu butunga terezeho nja briefly umba Philippe Paulo nagira ikimu principle ye yampwe nezera kuota kukora orire kujirota kurike mbweni yo tata nkashanga yumu iwakorka na mawe mbakamba tiko kukora kubasa kubaho bakora namani ndikimwe cyane gambe gundi ikinkwana ngoma inkamwe mwe n'umubana uyu n'utwana ubuno yo mu sente hati icyo tukega tukakurantira abakozi note ko gukora tarushaye kushisha so ikintu kikuru munonga yabo uri mu kustayo yabo uri mu salamu yabo uri ki abo kandi wabo uri mu nafu nabo hangata kunda banafu ubwo none ruko urundo ryo mu matayo ndugira ngo nkikugasira ki ubuyense giyona ukafura amagara taho ukariye gensi yona ukafura amagara taho kana gakomesha jati kora ubuno ndakukura tabikora umusharaba gwawe umfurate ikimasanga bintu tubyangwi ukurata Yesu twangwi so mbona icyo kikampera kugira ngo okuzumura kishari okushemerwa okukwaho naho ukurerwa nyango kujoka fera amagara gawe nikimuno kandi nabwe umuntu nafa kabiri ubuno no fokugira umukuba bushoka z'umugigo ukagbomo ubundi ukarwara tasiri mukofa narukarwara kezo narukavuga moto kakubyuka ikakwita narukazaho ukari utine mugashumunsi n'ubufire kandi ubwo ari kwishufa bwanyuma muri muntu ushimire kufa kabiri umuntu ushimire kufa kabiri ushimire kuba no manyamagara gawe utakaza murakisharuke ubwo hanga ukiba amagara gawe cya kabiri wowe utakora wanje utakora tukuye wagambaho aha benefits zawe kwabo kushomesa abana bawe abana bahi ngazara bishye babiri nabo bashatu mbere abishye babiri umwe for information icyo bunye cyabasa kunya banasi abiri kuruka 20 abo harabanje umwe kashwe rombaje inabana mukaga ubwo ngabushubiza diploma ni baba ibiri tuyombarira n'icyo banje no kumucyaro kandi ndijo akashwera kajaruko nabo kashwera ubushijaruho ni sikende school teacher bintu kuba kugenda bintu kubaho uyu yashumisa no university patri ubu barabanje bakoze kandi abujuru bashatu ngono bebembire nubwo no basakora no manyane bamayitagira yasemejwe hati ndukta nashumisa BSU hajya mu industrial akanaka twari industrial fine art and project ati na ndukta akabanza kumushumisa secondary hatari BSU nashumisa university na wino mukazi nashumisa wa secondary bina bana bana then ondijo na wino mumujuru bashatu kuko naganda ondijo mujuna wino diploma in education na wakashwiri mukazi n'abana bana n'umuriyo bana na ikusimwe ondijo wakaje umujuru mukuru akashika yarwa ati yashomaje konka ntumwinaha ngira Paulo akagira ati nkego kumara wankukumbandi umuringo gono gumbandumu mwenye cyantangiye no kuba simple tikira kuri byiza nashanga abantu bashitanya nashitamo kunyuma babeni kubara inde kumpumwe bagumpi ko batayenze bagira bata embwe no kuba simple wabo wine kandi nabagarika cyati kuba biruho ni mbikoza kuko biri kukushanga ibintu babimpa nimbuza mukuka kandi n'ibintu byabiri bike nabyo ni nkega kumarwa nkukumbandi umuringo gungungira nki embwe nyowe tikira kwenda kuba kunta shemiri kubandi ukarya umuntu inenyo tunanyingira marwa nkukuri nangwe hato kazukanjaka ni important it is okay izoberera kiziragandi omagaragawe nariha best moment ni mbo kanzite moment si yo kubanza ubu nabatse gumwa kugwatana gumwe nkeshomera nyonka shunka bakizwa ndi mu cyakashatu nyaka imyaka 10 nenga yaho 13 nane tano hati ubu nabatse nganye ni brief
kani brani ndikumvista kuna kufa kuna fumu ndako kani zo mwigu kali yabo buzuma ndi mucisha n'ikindi cyo kimwe cya kabiri nobu banyakora kuba umudikoni nkanki y'umuhuro nkazo mu kintu ekinabintu akazamuga ekintu cyabereho ibyabiraho St. James Cathedral Bishop ari Bishop natwahura n'abakigeze n'abankaye kikaba kiri ikintu cy'amana munonga kandi nija umwankaga na mwenda banyahora kuba mwahuri muri iki experience kirabire nke cyo budikoni ndene kintu bunashwe umuntu wabe yakuzire tatakaba naenda gushwere kandi ndimburuzi nashwera ndimburuzi mwena kashemerwa kandi nanye kikanshemeza munonga okushwera ukagira umukazi ukagira umuntu ugamba nawe mwino ukagira umukazi ni ukazumbashije ibi bintu byo nkuko nabigamba bakambere bikuru munonga korba waragira magaragense jine nkizina kirunjiri ukwenzire kureke nyuma ningashinki yokori wo munyabitabo no manyorujungu ikinte kibakweta legacy iwe ni nkizina kiri ukwenzire kureke mwene legacy inakwenzire kureke nyuma n'ibintu nkabibiri icyo kubanza nkayenzire abana banje bamanyoruhanga kandi bamukunde nibabasabita baburi nkamwe bavuze mu kanisa bagume bashome bamanyoruhanga mwe kacyo mugisha murungi abana mbashomana bakunda ruhanga nubo raba takunda kuba bahuri numo bana babahuri kutunga mwahuri kintu cyangwa ecya kabiri namwe nishimira kuri mutabana wanjye ubunagambira ngo Dr. Mija nija kuzwara Nkumba University mu Oktobo nkunda kushoma mwenye umuntu utashomere nibo kubene nyonyi tinkitwara ngakikuru nubo kubene bitagenda nkayenzere abantu umuntu ashobora nango niba ko nujokaza kuhinga umwana wawe narukaza kuri sente yawe narukaza kusobora utoki rwawe narukaza kwabo kususuma mu mbuga konko urugirota niba ko driver nari ubiki konko boshonere akonyungweno abo kushoma nimpura nyine confidence nibo kwandi nimpura takwebanganisa nimpura nyukunda so mweno kushoma umuntu kumanya ruhanga kandi hajya abana nkakunzire abana bashome nangwenu ubwo mwana akozeje munonga ati nyine manti mfura kuzagamba nkwizo biri ndiyaze bandi cyamheru obuhabuzo bwo kuhereza abantu abagomera ha program n'abakureba habura abantu rero ubuntu obuhabuzo bunakwabwira abantu Uganda igiturumu na nuko kutwaza ntusha turuma amahanga gabiri ariho ihangiye batunje munonga abamwe nuko ndaranga tubakimumanya kandi hariho nangwa ningasha twaro middle class abamwe bineho rero hariho abantu abatineho bakuza yaza kugenda abanza yashaka bareba mbere ikintu cy'ikunsasa ekinakoze ngo abantu bamanye manaha Bible negira ngo umushije umwaka akaini yukure bingi ajati mwene nyine yukure bingi ibitarangi hangusi ntemu nginywe shimererwe story ninde ngo muntu y'umwanya muke yosi yamujyati bishubwe no kuwa kwamaze mugaragaho hati ayo byone bwayo byo nukayenze umuntu wabo n'ibintu umanyaruhanga umuntu byawe kandi umuherezeho ebyo utungire ugire bo wakorera kanisa ugire wakorera amarwaro n'ishumiro n'abantu abo utuye nabo kuko ine sente shumisa abatakwasa kwishumisa namwe nyuko nyangu nintunga kasente nyingi nk'iza abantu bine ekiciro bunye zanye tikakwira amashumiro mu kanisa nanga kamashumiro ni kanisa ngire binakoramo hati ugire bakujikiraho niwe kuko kuzahuka ukagira sente nyingi toza mu kanisa toyombe kamashumiro tono urahwirire mbere ikintu kimunonga kandi umuntu ubeno manyango ibintu tunye tukora uwo muntu kutugunye naho ndibona ntire bingi naza kugenda tindi kitwara ikintu cyane so mbere ibintu cyane ngo ukose ukwereza abandi kandi kuko nabagambire nkakunzira abantu bashomise abana babo ubushemani kibi yabo urugero mu moto nkuko urugero utashomeye konko umuntu abantu bana kandi bamanyira hango babahangira ako ngeze no bakuza muri bakujyo tinyoni ndiye kinishemerwa njye
muherwa ibyo no kugira iki no kufa ukamuri takagira munsi bakwijuka hoki so mwe nanyoni mangu kimwe ikinkumanya ngo biki bakwasa kunyujuka aho abantu bari kumanya kandi no kumanya ngo nyundi mushoni ngunda kushoma kandi ikindi ni ngunda rahanga wanjye hati ubundi yaha kalise yanjye ningimanya nabantu mbamanya kumanya ruhanga wawe wakwangire kandi ukugarika ukaturage n'abantu abo kutura nabo yo gumira ha program reba hindukire nyekereza tuhendera kandi umugenyi witu nuwogwe Reverend Canon Jolly Bulemu kandi ibigambo yabitugambira ari ikigambo cye yagamba ngo umuribyona wabana ukora ujicengbu norwemar kora arware niwe kora beje niwe kora gerechete ngo no kurwemar ebirebyo tarabyo kurebera habanda ukabata hamisho kureka yehare obweremwa obonafu umnyikiriza twenderaho twaba turi umwanya gwa rwakanyonyi neshango muri Kitagata mu rukizuba kandi district ya Bushenyi umugenyi witu nuwogo nagambira Reverend Canon Jolly Bulemu no mukazuwe kandi na debate commission nanyi ni Emmanuel Muchungu za kamera Gerard Katsoma kute reception Prevence akampura omuri byona nitubakunda mnonga habogumaho tubakunda mnonga abukunda program yeji reba hindukire nebereho birizo bari asande shayina ziciro yagarukwa mu rwa kabiri shamkaga guhanga mugumyo